دما خوش به بینر و حسکرین روژاوا تیوی خلکه کنوش برنامه شوپینر عمل پیشبری و نگرینگترین مجار اندروژه بده مجوار حاضر کریه و امی به میوان و نوچگهان خوی قادان را آگاهی زیادتر ور بگرن بری گم درباسی برفرین مجاری خوب بن امی سر مجاری خواه جوار دیار بکن لباجار قامشلو ایرو جبو و گوهستنا گراج کنو یا سرویسان کارو خبات ها تکرن ده مجارک دن ده دو جنرال مظلوم عبده کو ج شامي جنافراستا شامي جبو انتگراسيونا هزين سوريا ديمقراطيك قصده ايدي داخوياني دا ده مجارك دنده درباري کوچبران دوسيايا کوچبران لباجاري لروجاواي كردستان تفيگو انتگراسیون ایدی هدی بداوید به تنها دوسیا کوچبرین سرکانی و گری سپی نهاتی چاره سر کرن ده مجاره کدن دش بو حاضرتین آمدکارین وکرین دبستانش بو سال خوندنه یا 1026 1027 آمدکاری تینه کرن ام درباسی برفرین مجاری خوب بن دوباره سلاف تماشاوان روژاوا تیوی اف دمکه که کارو خبات دی کرن جبو و گوهستنا گراجا سرویسان لباجار قامشلو جه آلیه گودکه روژهلات باجار قامشلو به تایبت جیرد بیشن گراجا صناعه گوهات و گوهستن جبو گراجا که نو اف دمکه گو حاضرتی تین کرن داکو او گراج وره ام تکه و پراتیکی ده و ایدی کاری به کاری و خباتی خواه بکه گراج آنو یا کو هم به فرابونا خواه هم به سیستما خواه هم بریخستنا خواه گو او وی داره او در چیتره جه درین دی داره ام بیشن گراجا بره یا گود که آلیه صناعه ده یا روژلات باجار قامشلو شخوا ایرو گوهات وگرن و همو سرویسین گو ده گراجا کفن بری خودان گراجا نو گلوی داره همو سرویسین گو دناوا باجاران ده ده چنو تین دست بکار و خبات خواه کرن مجی خواست وکا کامیریا روژاوا تیوی وکرنا و گراجا نو بشوپینن دا کو ام بزانبن اف گراج چه قاسی جودابونا و جی گراجا کفن هیه اونها و سیستما و گراج به چه آوائی به چه شکلی به امی اباوائی کی زندی امی و مجاره بواره پارو بکن نهاجی از بری خوبدم گراجا نو یا گد که روژهلات باجار قامشلو لوی داری هفکارا من بریوان قاسم تبلیم دیدم باش بریوان قوت به بریوان ایرو گراجا که نو باجار قامشلو هاته وکرن یا سرویسان تجيب خالوي داري حاضره اف گراجا نو چه جدابونا ويج گراجا كيفن هي و چه قاسي ويكا يعني بيجن دالي رخصتني ده دالو كارو خباتي ويده و بچرنگي به كرم كبيريوان بله آراس لاوش بوده وش بوچ کسی خوان حال ما تماشد کش خوان هنجی ازل گراجانو یا باجار قام شلوما کواب خود که سریا حزام یا باجار قام شلوده راستی جی ایرو روجای گمینه کو همو ام بیجن آجو کارم بری خدانه وی داری چتا هری بالکش ناوا و ام بیجن گراجانو ده او کو همه ام بیجن سرفیزی هم باجارم ورم وی گراجا هنش خمدی جبری آدم کل یا سیاحی ام بیجن جدابو هر وها یا ام بیجن ریادری که و باجار دنجی جدابون لیرو همه ام بیجن سرفیز جهمو باجاران هاتن وی داره کم بونج بک ایدس کارو خبات خبتنش با ایرو جوکر روجای کمینه شوا راستی جی جوت بورین کسی کل وی داره جی پرکف خوشم به گاوانو لی گازن ملت جی هند بیجن اف گراجا هانی گله کی دوری باجار قام شلویه آنها جی یک جبر پرسین کل وی داره کارو خبات کان جی یک جبر پرسین وی گراجا هانی الگل منم برز ایرو روجای کمینه روش چاوایه هون چاواد بینه لوی داره شخوجی مبخیراتن نویمج عثمان عمر استم ناسکرین زابل براستی اف روجا اولیم در باسی گراج دبن گراج اف سالک مشروعی دست پی کربو لازمه دمکی برین هاجی خلاص بو بات ایج بو مشاکل کو درکتن نقابه و حکومت ادم کیده شغل هنا کی هات راوستاندن
براسية اف جراج اف سركفتن كمزنه يعني جراجك اولو مزن خوش بآلية شمسية خوفا مكات بخوفا بآلية شنوات وفرابونا ويدا حموم لي خوي خدمي فا اف روجايا كمين هم درباز بن غازند هناك ملات بدورة ندورة كا دور بناي شيا نقبا فرقامة وفي جراجك ونها سر حزام وجراجا ما عن تريا يا كيفن حسابك تدور بونينا يعني ام قام باعتبار دكن جريا عام تكاري جدوارا ما كوتين اسكن دوارا مختار جوي دواري حتى في دري قي فرقه صدقه بها تدور بونينا مشاكل ما جراجي كيفن جراجي ما طنق بون دي شورشي وبيدا تايت ملي مي عربابا جلكي زحفبون جبلي خطوطه يعني ببو دهقات يعني نما ريت جراجه دم ابو هم كتبوا نبا صناعه ده هم مساله قزايده روجانل دفي جراجي قزادر دكتن كتبوا منطقه صناعي ده او دوربون نينا يعني هاتجي وقرا عندنا هات لي ميزنه جدوارا مختار حتى فيديو جدوارا مختار حتى جراجا كيفن بكي فرق بناي بكي صدقه بصدو بينجي قافي دي ساجي تقسيمي خدماتها هنا تقسيمي خطا جراجاتها هنا تقسيمي جوال هنا كتيا ملكي فردا هم فالبوند كفي باجار ده هم حمو جراجي ببناياك مثلا جراجا سياحي جراجا مي تل براك تل حميس دما بيج ده جراجا مي سريكانيه حسك بتمامتي حموي ورني في جراجي بالعكس يعني راحتي ده ملاتك وملات بزاني قافي بيج ده مثلا روجيكو عربي مش مثلا بيج ديريك دهاتن سياري ما حسك مثلا روجانا حتى ساعات يكي نيرو دمكي عربي حسك جمع ندمان جبالكم مؤقت بون جمع قسمك جوا عربات هاتا جراجا عن تريه او راكب مجبوركو سياركي كريكي دي سابقي جراجا سياحي دبل كديا ديني الفيدري خلاص تل جراجك بابي جراجك موحده حمو عربتي دانا يجميع نارينا ودا افا قابك باشش بوه يمن ازوك اندامك مديريان نقل قابك قلكي مظنو خوش يعني قلك يجي مشروعك يقولوا بيجم يعني دما حكمتها بشهاده جي مشروعك يقولوا افانا كربو مشروعك يقولوا خوش ومظن وباقش قال لك سباس بوناتا سلام خير وسلامات بله اراد گر هف کاری منی کامیروان جوار هندیمن بده خویا کرنج خو ایرو روزای کمینه کو حمو اجو کارین هرم بر خدانه و دره و هاتنه ادیج بو کورن افگارا جانوش خو که هون جی دیمن در بینن راستیل و درجی گل کی فرها ام بجن لگورد ل هر کسیا کو ایرو هر کس لوی داره کیف خوشش برکو ام بیجن افگارا جهانی جنوا ام بیجن باجار درکت و ایدی از باورم آنها جی گلک آشوکار لوی داره ندخوازم با آخون یا با ایرو هون جی لوی داره نروجاونی یا یکمینه هم وی گراجه چاواد بینن خودی هم گراجه باش دبینن نگم باش نبینن ایرو جغرافیا و دورده خوشه باشا لأماك وكم دمي بيش دي شقوت جي أف جراج كو انضباط نبن جيرا سرجع دينا سكنن ريقت نكن لبرتكسيا وشفيري دزي كو درباسكن واباردكن ونهاية فكر جيجي بير فشلبه برا انضباطا دين سر شارعي سيجها الدوارا فير علف والدوارة صوامعة والعلايا برا انضباطا دينين تشكسي باركر والورسة كني والركاب باركرين ترميلاوي رأسا ببنا حجزي اف يكي اف تشتكين التوا قد في كاري دا قرابي قد في كاري دا ولو النبي جارا في قراجي نينا جبر دوارا قراجي دفردا دورة حياة قد افتدي اموانا بينن نهاوا دزن دروج إيرا في روجا يا كمين. يا بو تجو ده هدنا برا في جراج وجراج زند هدنا تينا تدا. جداهيا وينا تج جداهي دنا بريدة تنا بس الفيدري شا أو در كفن بو عالم رياخو ناس كربو شيك بون جبر فينا عم بيجن أوادي تري كاري بهتر بو جبركو هي افروجاي كمينه مهاتنا تيبينه حتانها هي ده ترمبله من ماشينا وكاجو كاركي بيامي تجبو ملتنا كسي كوان هالما قهدار تجبوك وجه ناس ممكن ورن فيدري ما برين هاجي سر فيسبوك اج ملترا دايخ يا كرين ما قوتيا ام سر رياش مسفا كورونا نا سريكو عيدا قراجام الورا دوني دي دوارا على فراوي الراس انوي دي ما داس بيكي قوتيا افتشت ما بلاكريا اما الفيدريم دي سد بيجن او ملتي كو ايرو بخوازي نخسري برا تاكسي سربيس ولو بفتلن
دوارا علفا ورنا جما وبفتل نهرندو ياليفا هرنيان زيتونية فا يان د سوكا گوشت فا بفتل نسوكي هنگي ملت رحت به ملت جبر چه سوكي جبر فتل ايفيدي ام فينا ام بيچيك دبن ام سرفرازن کو ملت مجي سرفراز به ام كيفام بكيفام ملت رايك دماغي كي ملت كيف خوش به ام مجبور كيف خوش دبن جبركو دماغو ايرو اف دهيفا مازوت ندابونا ما دست بكذا ام قالك جارش تشتي بيشتغلن براستيجي ام سر مازوت تشتغلن جبوني رحتيا ملت جبوني خساره سر ملت دماغو مازوت ندنا ما زي چم 12000 13000 ازي بكرم ازي وي بريكو اسبيت كرم ازي سر ملت حسبينم وانا اجبريكا خنادم از دي سر ملت حسبينم وقتكو مازوت بو 12 و 14 و 13 ايرو كيمي بيستم رناو في اجبر هم تربسبيه از ايرو كهندامكي ريفبري گراجات تربسبيه اجوت كارما وقتكو از نخوازم معناوي كسي بخوازي گرك نبي جبركو ام ايرو دبيجن ام دبي وقتي ام دبيجن مازوت ام جبوني اريكاري كي ملت ردكن ام بيجن مازوت ام دماغو ام بيجن سيرفيس دوار بفتلي الفيدري سيرفيس وبين جراجي وبفتلي هري سوكي ام فيدري جي رحتيه دنا ملت دماغ ملت نمرتاح به كسي مرتاح نينا نسروكاتي مرتاحن السروكاتيات دمكي مرتاحه والسروكاتي اداره ذاتي مرتاحه وختي ملتنا مرتاح به ملت مرتاح به شفان وقافنجي مرتاحن ام فيد بيجن ام قالك سباسيا وتكن وافدر فدان ما وداما ام هاتن اما چنگوتني خوش في ملتيرا ما داخ ياكرين ام قالك سباسيا وتكن ام بيجن شهيد نامرن قالك سباس قالك سباس بله آراس خو بی آوای بوجیش خو که وجی بیشن پیامین آجوکارا دیدن راستی هر کس بینه و یا گاوه که باشه لپیوست کمیته تایبت در کفش بکو بیشن وکی وی کارو خباتی بشو بینش بکو تکس بیشن در وی گاراج رانج بیشن ملت بکو ایدی بیشن اصلا گیر پیشیوانجی چینه که امجی هیویدارن خویا گاوه کنو با گاوه که باش بش بو هر کسی بو هر آجوکاره کی هر وهاج بو ملتش بله بریوان زور سپاس امجی دخوازن گو اف گراجانو تیکه و خدمتا گل ده گو بکاربن باوای کی بری کوپیکو بری خستن و بچونه که راحت و بسلامتی بچون ورن زور سپاس هفکارا من بریوان قاسم باوای کی زندیش گراجانو یا باجار قامشلو تبلیم بو بله بینرمن در واسی مشارکه دم ببن ده مجاركة دندا لروجاواي كردستاني لحر چار پرچه كردستاني لحمو جيهاني دماغو بحثا قصدي تيكرن هيزن سوريا ديمقراطيك حركز بجنا خود الطوينة بريزگرتن لقصدي دنرا قصدي گو پاراستنا نتني روجاواي كردستاني كر قصدي پاراستنا حر چار پرچه كردستاني كر قصدي پاراستنا سوريا كر قصدي پاراستنا حمو پیکاتیان كر قصد پاراستنا گل خوکر ده انجام ده شهید هبون بریندار هبون همو آوای خود جان خو فدا کرن جبو گل خو کیش قصد حزناکه هر کس قصد حزدکه قصد گو لدجی تروریسته لدجی داعش گو گل خو پاراست و ناموسا گل خو پاراست گو گل خو به همو پیکاتین کرد و عرب و سریان شرکس و ترکمان گو همون گل دبن سیوانا قصده ده هاتن پاراستن قصده جبو سوریای جبو سوریا کنو کو به ویرنگی به دموکراسی به آزادی هر دم لپیش بو ده جبهین شر ده هیزن سوریا دموکراتیک کو جان خوفی دا کرن ایرو کو ام دبینن چوا مجار انتگراسیونه گو ایدی بداوی بو بتایبت جبو هیزن سوریا دموکراتیک گو ایدی بون ارتشک سوری فرمی اویا پیروزباهیه که سرکفتنه که مزنه جبو هیزن سوریا دموکراتیک قصده دو هر کسی دید جنرال مظلوم عبد فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکراتیک جناوراستا شامی داخیانی دا
کو انتگراسیونا هیزن سوریه دموکراتیک قصده دناوا ارتشا سوریه ده کو راگهاند به دلکی خوش به سر بلندایک ایرو هم دبینن قصده بو ارتشا که فرمی ایدی نتنه روجاوای کردستان باکو روجهلاتی سوریه ایرو سوریه تاوی دپارێزە دەرباری vêm jarê de niha bawekî zindî ez ê berê xwe bidim bajarê Hesekê ji wê derê hevkara min rolyana Ehmed Tevlîn de dem baş rolyana qewet be ji xwe endîmaca em bêjin ango integrasyona hêzên Sêra Demokratîk ji bo artêşa Sûriyeyê hata ragihandir daxuyanî jaliyê General Mezlûm Ebdê ve hata ragihandin helwestên em bêjin gelên Hesekê piştî vê daxuyanê çi dibêjin bi taybet ji bo hêzên Sûriya Demokratîk qesedê kerem bike rolyana. بله آراز دما تا و توای بینرین رجاوا تیوی باش به راستی ام پیامی جناب پیامی گل ده دست پی بکن پیامی گل وی هر وصابن یعنی اوج مدان خویاکرین کو قصده نتنی ارتشک بو قصده ناسنامه یک بو شروان قصده نتنی شروان جنگ و شران بون او شروان کو آشتیه هر وها روپلک نو کو بسرنا و بشتاربونا کردان دا آواکرنا سوریه که دموکراتیک ده وکر به تایبت وقت زانین آراز دو ساعتین درنگین شوه دا پشتی دروجان جوینین دومدار و برفره و پوستین کو جوینه دا هاتن راگانتن دو جالی فرمانداره هیزن سوریه دموکراتیک قصده مظلوم عبدی و د گوتارکی خوی تایبت ده که د کوشکا سرکاتیا سوریه ده هم به زمان عربی هم به زمان کردی آنی سر زمان د کودار ده آنی سر زمان و به تایبت گود برخودانیا شروان قصده برخودانیا گل کرد و هر دبیر هر کسی ده یعنی دیار به و جه خود دیار به تایبت برخودانیا وان شروان کجان خود دانو فدا کرن به بیر آنی و گوتن یعنی پشتی کو اف انتگرای کنا برا هیزن سوریه دموکراتیک قصدی هر وها حکومت دمکی آسوری و به انجام سیلی وایان کو لحسکه و لقامشلو و هر وها لدیریکه و هر وها به تایبت لکوبانه کدبن سرپرشتی هیزن اولکاریا هندورین و قصد جه خو گرت وکلی وایان به تایبت و داره دا جوینا کدوه دا خویا کر هبونا گل کرد و هر وها مساگریا هبونا گل کرد و ناسنامه گل کرد و دستور سوریه دا مساگر به و به تایبت جانگورین آزادی جانگورین کو دبن سیوانا آلا قصد دا دبن سیوانا ناو قصد دا جان خوددار و جبو محمیان یعنی جه شانازیه ببه و بسایه وان کو نها گل سوری نبح و جداریا شر و پوچونانه بسایه وان کو آشتیه کی پیک وره آشتیه کی برومت بسایه وان قهرمانان بو کو جان خو فدا کرن به تایبت د پوستین کو دو هاتن دست نشان کرن دوی جوینه دا یعنی یکمین کار قصدی سربازی آنگو لشکری به داوید با ایدی قصدی بر بقناخه که نو ودچه ایدی گل سوریه بر بقناخه که سیاسی ودچه و هر وها اف قناخه سیاسی ج قناخین کو د انجام برخودانیین گلک مزنده د انجام برخودانیا شر و پوچونن هیده اف قناخه سیاسی هاد دست بکرن بسایه وان شهیدان وان جانگوریان بو به تایبت ده چاوره کرن و یعنی آگاهیم برفره آنگو آگاهیم کو مگرتنه و بچاوی به پشتیف انتگریا کو پیک هات و هبونا گلی کرد و به تایبت معانی سر زمان یعنی هسته بسه لیوایان دا باش بو ته چاوره کرن کو پشتی وقت دیتن پشتی هفدیتنا فرماندار قصده مظلوم عبدی و کت خویا کر و لیوای کی دیتر شروانن آنگو جکچو خورتن باجار عفرینه لیوای ور انگیجی چه بره خو بدن عفرینه وقت زانی گلک شروانن عفرینه کو دناف هیزن سوریه دموکراتیک دا جه خو گرته بون و اف لیوای کی ور انگیجی آوا ببا و بره خو بدن عفرینه باجار خو بپارزن و هر وها مجاره پرورده ته چاوره کرن کو و به زمان کردی به ماده تئوریک هر وها ماده علمی کو ام دبیجن میناک وک بیرکاری وک فیزیک وک بیولوژی و به زمان عربی آنگو زمان انگلیسی به و ماده وک ادبیات ارنگاری
civaknasî dîrok wê bi zimanê Kurdî be yani ev postên ku bi taybet di encama van civînan de yani tê çaverêkirin wê dema pêş de were xuyakirin û bi daxuyanekê resmî were nîşankirin bi taybet ji bo mijara YPJ jî yani yani tê çaverêkirin ku YPJ wê ciyê xwe nav wazareta navxweyî de ciyê xwe bigire û her wiha jî wek tê zanîn du ji aliyê serokatiya Sûriye ve destnîşankirî hat diyarkirin ku fermandarê Qesedê Mazlum Abdî wê bibe şêwirmendê kar û bar ango dosyaya Kurdî li Sûriyeyê û ev yek jî ji aliyê fermandar Mazlum Abdî ve hat qabûlkirin û pejirandin civîna ku du hatiye darxistin rastî ciyekî wê girîng di dilê hemû gelê Sûriyeyê de girt piştî ev şer û pevçûnên ew qas salan piştî 11 sal ji têkoşîna domdar ya Qesedê ku di hemû şer û pevçûnên dijwar de li hemberî terorîstên Daişê rawestiye û gelê Sûriyê parast her wiha li kêlekê jî gelê cîhanê parast li hember vê metirsiya domdar û mezin de yani bi taybet yani peyamê gel ev e ku Qesedê û navê Qesedê dilê hemûyan de cihekî wê taybet heye rast e îro qonaxekî nû ve dibe lê dîsa wê rihê wê têkoşînê ew qonax wê were destpêkirin û bi saya wan qehremanên ku dibin ala Qesedê de dibin navê Qesedê de canê xwe da fedakarî kirin û heyanî niha kar û xebat dikin wê têkoşîn berdewam be ta mafê gelê Kurd di destûra Sûriyê de were misogerkirin bi taybet li vê derê ez dixwazim peyamê hin parêzerên yekîtiya parêzerên bajarê Hesekê bigirin gelo peyamê wan bi çawa ye her wiha piştî ev civîna du her wiha konferansa prîs ku li koşka serokatiya Sûriyeyê hat darxistin bi çawa lê dimezînin bi çawa şûrûve dikin em ê ji gel parêzer Mihemed Emîn Dawud Mamo da dest pê bikin dema te baş be evdarim tu baş دما وباش بسلسلة مثل شعبيمة وأزخير هاتني الدموع بمكتبي gelek spas dikim mamste mamste wek tê zanî hin jî wek yekîtiyên parêzerên Hesekê we dît yanî du civînekî gelek berfireh hat li darxistin û di encama civînê de ji aliyê fermandarê Qesedê Mazlum Abdî ve gotarek hat pêşxistin û hat diyarkirin destnîşankirin hem bi zimanê Erebî bû hem bi zimanê Kurdî û tê de yani destnîşan bû ku mafê gelê Kurd wê her di Sûriyeyê de were parastin hûn wek parêzerên bajarê Hesekê vê civînê we bi çawayî hûn digirin dest hûn bi çawayî şîrûve dikin her wiha peyamê we çi ye براستي جي وكانت تانيس للزمان أم باريزر وكسند مجالي حقوقي ده مراجع زان إنه شر داوي جرهية قناغا شر قناغا شكداري داوي جرهية ده تسبيك ده 1012 حتى 1015 هزن يبكي هبون هزن يبجي هبون ده 1015 ده قوات قصد تشيبو يبكي ويبجي حلبو ويشاغجي هلوست هبون هناك عاجز بون قوتشماوي حلب بين باعتبار بنابي كرداتن ابو فيداوي هيزين مفرد تربو بو عرب كتنا بينامده سريان كتنا بينامده مكاربو منطقه خرج باريزن رجال بينن مرحله شكداري مرحله الكفاح العسكري دمكه وخلاص به مشاهيد دانين بريندار دانين ما قال لك تشتيولو يعني جامع شريعة عسكري المدانين قلنا خوينا شهيد ابا ونج تضحيات ابا ونج بريندار ابا ام ندقى مرحله سياسي صراحه يعني مرحله سياسي او بخوا يعني نصرك او بخوا سركفتنا كج مره لانه نجفي هيزين مبا ام ندقى مرحله سياسيه صراحه وام ندقى يعني القصر الجمهوري الشامي وكسك اعتراف بندك يعني هيزا ما هيزا سياسي انا انجاما جيفينا دو دال شامي تشيبو طبعا قش انجامي هزامي عسكري بو اد دمكيش ملازم بو شمر لازم بو وما يوكر براستيجي اجاج بولو جي بتخوازم بيجم انه هنا كسي ما يعني هالوستيوان هنا نقايل نرازينه انه خوينا شهيدا ما فالتشونا انا ولويه مرحله عسكري مرحله دمكيه لابد يعني نلجمتني للدولتي عالمي قشي فترات جير هاي دبي خلاص به تديك مرحله النضال السياسي وقت بيجين
وضعم جيان في مرحلة أنا وأف مرحلة نهب مشي وأنا از متأكد إنه عالم قش رازين في مرحلة باعتبار قياداتي ما جنرال مظلوم عادي السيد إلهام أحمد ووكي دنجي يعني فيكاري خوشك زانن وفيكاري رابونه وشونه يعني ضمانات هي فرنسا وج أمريكا وج وكي دنجي جبوا مرحلة إنه كفاح سياسي مرحلة نهدى راس بمش. بله گلک سپاس کم مامسته کدا وساق براستی و سپاسیاتت کن کتو بشتاری برنامه صاغ ربي وبخدي ام بيفين طبعا يعني وقت ما قلت انا المرحله الكفاح السياسي مرحله او جي ويدم كيبه ام توازن يعني حقي كرداد دستور بيضة من عندن يعني دو جيفينا دورو جاما جنرال مظلوم عندي و خاتون الهام احمد ماندورا جامان يعني خالين سركه هبون باز بيس خالين سركه هبون اف خالين سركه يعني حركه كردي لرجافه كردستاني حركه حيدكه ودكان مرحلات نهدى وكم ظانن ام متاكد ان نفس الشيء هاني وهر السري بله گلک سپاس کم کدا وساق صعب السلام هر بله آرس یعنی وقت زانین وقت دیتن ج قناخ چکداری بر به قناخ سیاسی و راستی آواکنا ارتشا انگو هزن سوریا دموکراتیک جبر دشرت و مرجن برین هیدا بری و 11 سال 12 سالان و کردان خواستن هبونا خو بریا دیالوگ و آشتی و سیاسی و چاره سر بکن لجبر شرط و مرجن و دمین نگونجاو بون نچار من کوبر خو بدن yani hezin çekdarî û serbazî îrojî di encama wan têkoşînên berfireh û têkoşînên dumdar de piştî ew qas bedelên giranbuha piştî ew qas şehîdên ku ji 11,000 şehîd û 23,000 gaziyên şoreşa Rojava pêk hat îro bi saya wan gelê Rojavayê Kurdistanê zarokên Rojavayê Kurdistanê wê bikarbin bi zimanê xwe bixwînin wê bikarbin hebûna xwe misoger bikin cara yekemîn di koşka serokatiya Sûriyeyê de dengê zimanê Kurdî dengê Kurdan bilind dibe û bi Kurdî diaxivin yanî ev jî ji bo gelê Rojavayê Kurdistanê ji bo tevayê gelên ku li benda rojekî vê rengî bûn cihê şanaziyê ye û ev destpêka têkoşîneke siyasî ye destpêka têkoşîneke ku ber bi destûrkirin ango fermîkirina çand û hebûna gelê Kurd tê kirin ji bo vê yekê peyamê gel ev e yanî her çi be bila bibe hêzin Sûriya Demokratîk qesedê berxwedaniyekî bêhem bada meşandin û kes nikare înkar bike îro bi saya wan ku em ê bikarbin behsa aştiyê bikin îro bi saya wan wê rû peleke nû bi serenava beşdarbûna Kurdan di avakirina Sûriyeyekî Demokratîk de wê vebe ji bo vê yekê Hesedê du ango qesedê du di saetên êvaran de biriya fermandarê xwe fermandar Mazlum Abdî ve karê xwe yê serbazî ango leşkerî bidawî kir û ber bi karê siyasî ango qonaxeke nû ne tenê li Rojavayê Kurdistanê wê mav û her wiha zimanê gelê Kurd were misoger kirin wê li tevayî Sûriyeyê hebûna gelê Kurd were garantî kirin û bi taybet ji bo gelê Kurd ji bo tevayî gelên ku di şûreşa Rojavayê Kurdistanê de keç û xurtên xwe dan can dan bedel dan pîroz be rojekê vê rengî ku em bi saya wan ber bi qonaxeke siyasî û her wiha demokrasî ve diçin bi taybet di vê qonaxê de ji her demê zêdetir lazim e hemû kes û gelê bajarê Hesekê û tevayî gel xuya bikin ji hemû demê zêdetir em ket bidin her wiha xwedî li vê qonaxê derkevin da ku hebûna xwe hebûna gelê xwe nasnameya xwe çanda xwe zimanê xwe misoger bikin بله زور سپاس هفکار من رولیانا احمد باوایکی زندی ji bajarê Hesekê teblîn bû bînerên me em derbasî mijareke din bibin ده مجارکه دنده مجارکه پر گرینگه ما که روجاوا تیوی به تایبت برنامه شوپینر دوسیه کوچبران ام دشوپینن دوسیه که پر گرینگه جبر کوچبر هم ایش زحمتی چه قاصدیتن دوا سالین کوچبریه ده و هم دوالات خودگو کوچبر بونه و هم جی برخدانی آخوا و تکوشین آخوشی بردوام دکرن ده همو قادان ده قادن لشکری سیاسی دالی ریوبریه ده دالی ریخستنی ده دالی پارتی ده همه داره ده کوچبر حاضر بون
جبر وی که نهایه گو ما فکراوات چه کوچبره کبه گوی دی وگر ناو مال و ملکی خواه دوسیا کوچبران یا عفرین ایدی چاره سر بویه لی حتانها کوچبرین سریکانی شهبایه و گری سپی حتانها نهاتیه چاره سر کرن یعنی لگوری درفت و امکان ریوبریا خسریا دموکراتیک لجهن به اوله مانه وکه لباجار روجاوای کردستان قامشلو حسکه کوبانجی امبیجن حری داویجی پشتیگو ایریشا گلسر کوبانه هاتا پیکانین او گلن شیخ مقصود و اشرفیه ج شهبایه ج سریکانیه ای کوچبرین سریکانیه کوچبرین گری سپی گل کوبانه دمینن بندی وگرا خونه دوزا ما فکیوای گو دوزا وگرا خودکن وگرا برومت وگرا به اولهی وگرا گو ایدی کاربن وگر ناف مال و ملکی خواه شخواه در کفتنا 29 چلی ده دماغوهات امضا کرن دوسیه که خارک پر گرینگ تیده بو ایدی گره که دوسیه کوچبران وره چاره سر کرن دوسیه کوچبران گله کی گاوین پر درنگ داویجه درباری چاره سر کرنا وی دوسیه بخواه حتانها هیوی اون کو ایدی اف دوسیه وره چاره سر کرن کوبانه یعنی هجبارک مزنج کوچبران لوی در ادمینن به تایبت کوچبرین سریکانی شیخ مقصود و اشرفیه هر وها کوچبرین گری سپی دوز دکن و هم هر وها گلک پیام جمرشاندن به تایبت دریا روجاوات تیویره ده برنامه شوپینر ده ایدی گرک اف دوسیا چاره سر ببه درباره ویم جاری ده ام بیجن اندام ریوبریا کاروبارین جواکی لکوبانه برز احمد خوجا به مره دنباش ما مستحمد زور سپاس تدام خوفقتان تتوری برنامه ما بو دم باش سرچوان زور سپاس ما مستحمد یعنی در کفتنا 29 چلی ده گرک دوسیا کوچبران هات به چاره سر کرن حتی آنها درنگ ماین توی دوسیا ادمانو کوچبر لکوبانه دمینن ام بیجن روشا کوچبران لکوبانه بچرنگیه دوزاوان چیه تسوز جبوا هاتنه داین کرم که بله نه دموی داویه یعنی جبوی کوچبر سریکانی ده او تنسیق کماج یعنی بکومیتا کوچبر یعنی سریکانی تنسیق کما هبو مثلا یعنی دواکی کوبانی ماشي انا كي حضرتي نذكر مالين كو حتى نهار جمع يعني عائله كو هاتن قيد كرن دور بسدو 14 عائله او جي آمدنه يعني بس جاره و درباسبونا وان يعني بو هر سریکانی گریدای روشا هي و طيبشي گریدای يعني قومیتا بغیر خلق يعني سریکانیه لغور وانا يعني شيء تنسيق مدام وقت بيت شكل نهار الجماعه اف مال بطنا حاضر يعني روشا وانا يعني سريكاني برنگيه ناجي بود يعني چند روز بلكي 3 هفته بون يعني حد کسی که دهات الجماعه يعني قيد كره اجاره تثبيت و تشتي وانا كل ويدر كي يعني مال وانا هيرونها لكي درينا افتشتنا مدري قرا يعني ما تثبيت ذكر ما جي امنا يعني حضرتي يعني وان دانجي كان دمي وقت بيغاسته تنسيق مدريا كوميتا بغير خلق سريكاني والجور وهاوي يعني بوي ميكانيزمي وبيتشيكل ما مستحمد يعني وين لغوري درفت امكان دناف دستي ود دستي وصاغ به وجي وك اركا كيديت اليكاريا كوچبران بكنها تو اليكاريش بو كوچبران هي يعني بطيبتنها گرماهيه روشك ابوري زحمته كسكي درفت يعني وك اليكاري ام بيجن جالي رخصتين مروفاهيه دا دمك بلكي يعني بشتي هي تشلا بشتي او كوشبريا خلقي مي رقاي وخلقي طبقاي وعديسي وبرجي جريس بجماعه بون من بجي جماعه بون وحتى يعني قسم جوار كوباني جي يعني ذاتي هاتن كوباني يعني وقت نافندا باجير او هناك يعني رخصتين مروفاهي هبون يعني اليكاري بورد كده همانی پشتی کو ادنا نه هنکی رنگی که بیشتر یعنی آرامی اکو لبیدای طایبت یعنی باجاری کوبانی پشتی چه بو خلقی کو زیوریان یعنی گنده خا گریدای کوبانی لانه هنک کوچبر رقا یعنی این جماعه نه گریسپیل جماعه نه جار نجی هنک یعنی رخصتن ایهانه مروایی یعنی بوان را آلیکارن همانی نه برنگی که هانی زیاده یعنی بلکه یعنی گور امکانی کو دستوان دهنه مجد آلی مدرجی او آلیکاریا اکو
جي باكوري كردستان يعني اليكاريا جمره هات يعني دمك مجي او اليكاريا جيهان دوانا وحتى يجي دريا يعني كوج باشوري كردستان دريا رسنا مزبوطاميا يعني اوجي امبولا اليكار مره اما دم بالداوي لا تشتكي يعني زيادة كنية لوقت دم بي دي في ان اي هانا جيانا يعني تشتكي بوان بيوستا جيكو او نالي دمين قاسي كوهي امبورا يعني دفي اليكاري دانا امبورا اليكاري كم اما نها اي براني دم في داوي يعني ما قلت يعني جبوي عزت كرنا وان ادنا هركس يعني بقري جي فاتشكل بدا كي إنا جي وان جي يعني جي كله بيمنن ماله كله بيمنن هناك دفيدا جي يعني زحمتي بيمنن هناك قال لك مثلا هاتن درباسي جنب ماله مروفي قبو يعني درباسي هناك جيبون بلكي او جيانا فرنا ملائمين يعني يجبوك ليه جيانا فا يعني كان بيبينه لا حركات يعني شافري يعني يجبوك بقرن جي ورقه او جي البندا يعني قر ركبتنا ابيسكو نهي ما هي تشلك وهات شكرا هجرة أو جوروي يعني تشتري كل عرضه إدنا بيجورن إدنا وجرن جيا. بله ما مست تكوش برد هندري دبستانا دمانه. نها تكوش بري زيادة نمو يعني بري كم روجان أو كوش بري كهيجي أو ناجي يعني هو جينا آتن بالاكرن بلكي هناك جي هنا بر يعني محدود ماله يعني جينا هنا جشتينا نا قسمك دوير كذا ماي هماني جوي تدينا دبستان دمش فرا او ادنا ويش شاگرد دبستان درباس بنجبو فيربونا فيربونه جبو ويجي او جاناني حتى هاتن بالا كريم زور سپاس برز احمد خوجا ریوبریا کاروبارین جواکی لکوبانه تتبلی مبو زور سپاس ما مسته باس گلک سپاس بوا دست خوش بینارین من درباسی مجارکه دن ببن ده مجارکه دنده لروجاوای کردستانی لسوریای تواهیجی حاضرتی تینا کرنج بو سالا خوندنی یا 2026 2027 خواندکار بشوقن ایدی دبستان ورن دست بکرن بریار بو هات هستندند به بازه تباخی ده دبستان ورن وکرن هم حاضرتی بینا کرنج علی کادرو ماموستین دبستان لروجاوای کردستانی ایدی او دبستان هم جالی پاقجیه ده جالی پیوستیا آلاوین دبستانه ده هم ماموستیان ده و کریخستنیک دیسپلینک هبد هندری دبستانه ده بری کو دبستان وره دست بکرن شخوا لباجار دربیسیه جدا ما گو دبستان هاتن وکرن نها حاضرتی ماموستین باجار دربیسیه بیشن دوام خالوی درید کن دا کووا دبستانان حاضر بکن و کارمین پیشوازیا خوندکار هم بکن درباره حاضرتیان هری داوی نهاجی ماموستا عزیزا امین انداما ریوبریا دبستان انا باجار دربیسیه بمرایه دم باش ماموستا عزیزا زور سپاس تبو میوانمه دم باش اهلا وسهلا سرچاپان بله زور سپاس ماموستا شخوا پیروز بس على خوندن یانو 2026 2027 لواول خوندکارین روجاوای کردستانی دکار بحثا آمدکارین و حاضرتین و جبو دبستانان ام بیشن چخاسی دبستانی و حاضرن هجمارا و چخاسن پیوستیا و ام بیشن وک باجار دربیسیه به تایبت جبو دبستانان جبو خوندکاران پیوستیا و بچه هیه کرمک بخوا دبستان و اداریان و به ششه مهانها بشرب هفتیه که و خوندکار ورن بریا و حاضرتی هنه طبعا دوی هابینه ده پرورده هبون پروردين ماموستين من ين زماني كردين وماموستين دولتي جماري ماموستين من ين دربيسية وقندواري وي 1005 ماموستانه ين دولتي جي 405 ماموستانه بهفرة دبن 1500 ماموستا بدورة بردوامن د ماموستا درباسي پرورديان بون يا يونيسيف كربون نابيد هات قوتن بدعم النشط باشتراء الإدارة الصفية ماموستين ما وين دولتي تين درباسون برياويش ما خواستن جمارين خوندكارا ين حركات شهري وك آخر مه قبري قود بستان بين قرتن أب هجمار رابون جبوب برتوب مدرسة ما حسد وبيست وسيد بستانن سيزدد بستان لباجاري دربيسيين وسد وده دبستان لقندواري باجاري دربيسيين هاتن ششتن تين آماده کرن تين حاضر کرن پیوستیا مهینا
ماسا هي دبا هي او جيليستان هاتن راكرن وهي بيدارن دمك نزيده وبين جاهز كرن. مامۆستا عزیزە تا ئانی زمان هەژمارە دبستانان دەگوت تکاری دووبارە بکژمەرە ئەگەر عادزی نەبێت؟ تمام دبستاني ما ين دربيسية وقندواري وين سد وبيست وسي دبستاني. لە باژارە چقاسن گوند چقاسن؟ سيزداد دبستان لباجارن وإيدن لقندواري وين يعني وكم بيجن خطا سريك عني دبستاني ما هن يعني ايه قندوارة برترن جي باجر بريز عزيزة؟ طبعا برترن جمع منها خطا حسك يش دربيسية حطا دولي كامل تابعي باجاري دربيسية هروها خطا عمودي جي وكم بنت الكرمي ابو قالي وهروها قش تابعي دربيسية جزهر العرب وتبقر حطا دربيسية كامل تابعي باجاري دربيسيين. إيرو أم بيجن احتياجي وبشهنة وك دبستان وك الرف أم بيجن بيتر احتياجي وبشهنة إيصال. بيتر احتياجي ما بدبا هنا بماسي خندكارا هنا برتوك دمك يزيك إن شاء الله ورن يعني منخوازن تأخير برتوكا جيت شي ببرده احتياجاتي ما ب وكم بيجن تصحيحات هن صحية بعد بستانا هنا قند هن تنية هاتن ترمي كرن هاتن تشكرن هناك جوان غطاس وكم بين دينامو هات داين وقت بيج قند هناك قند هنا بلي كيمة وانا هات تشكرن جي لسه هات راكرن دمك نيزيك دي جاهز دبن يعني. بله هيفيا مجي أو قوصالة كسر كفتي درباس به زور سپاس مامۆستا عزيزة أمين اندام ريبيبريا دبستان الباجاري دربيسية تبو ميوانا برنامج عمه. ساعتا واجي خوش به. سپاس. بله بینرین ما به وی مجارا سال خواندنی 2026 2027 قد دمك نزده و ورا دست بکرن امجی وک روجاوا تیوی می بشو بینن. به وی مجاریم دگیجن داویا خلک خو حتی خلک کدن هر شاد و بختوار.